Bon, ça va vous passer bizarre, normalement, si c'est n'a bon bio. Vous pouvez un offre. Et running bouffoui. The Lord became anger. Now, when you said to your hommage, I believe a cool. Abusia mama kwaba edeba too much GH mesro se ene dey dikan a ohu sa channel we ya mesro se eya subscribe channel uwi a mia adoma no so ama upload bi ebe bia onsa etimi akabi nenne anwanwasem a mede ba besom no se mo na mo bre enyina enim no Ghana ha se oye papa bia edina eye mo na mo bre ne ba na Kofi Adoma so na me ehu no se papa no se wada ne sofo so kan oya ma show na ansa na ebekwa kofa ni video a ogina sorry dem a all kan nyame asem e de ache nyame man ma yen ka ye ho kakrai mo na mo bre no papa bia Ghana ha obi ni video be piem wa na asem o tai kapa nse mo na mo bre ni nyina ne se ono onfa ne se nkoye adwuma na emom wo fa nsa koye adwuma ko bre e ma no na oni enu nti obepetu abodam se ne se wabodam de Ghana ha obi abodam onye adwuma nze na mo kobra na mo diskana ba betadua na mo no adi no so no de ne nan ka ne nsanka ebia na refi papa ya meka na asem friend se mo na mo bre yenkwe ne yenkwo hwe ne video time a na adwene no NCC papa na waye rasta na se ne ho ayefi na wabodam na Kofi Adoma ekofa no ede ne ko rehab center no sa video no wonse yenkwo na yenkwo hwe ne yenkwo kaka na ansa ne be konmesrew se aha aye too much GH se ne ene de kan subscribe channel we mi Adoma no so upload bi bia on set mi akabi yenkwo ne yenkwo hwe video na on bad state na wabodam no mu emra ba e de bi preach no so ato amoso na nanu ya be chechi abodam fo mo na mo monti ade na wo de yanche we mother would me teach set machine reject o sa reject no akwe mu machine na dwe adwuma o mo de se machine mu pa o mo se na dwe adwuma me yanche me na abusia akwa ko hu video na fe se me ye sure se wa kai papa no wo se mo na mo bre papa na me ka no wasema fe wa kai no afei okọ Kofi Adoma kokofa no e de ne free sa state nim e de ne call rehab center okoyi ni ti esiesie no ho e ma ne ye kama afei ye hu ne ye e na mo bre etse ne ho fi Kofi Adoma enchen a no akire zan hu ne se o sendina mountain so stress scan na asene ne ho asan efia o san esin dadam ne enko ne san ko hwe sa video no so na ye mra afi ebusia yakwa ko hu time wa na ne state no bad anytime Kofi Adoma ko fa no de ne call rehab de ne free rehab center buy anytime wa o san fi Kofi Adoma woni nchen san si mountain so ko services kan ene anwasam no se mo na mo bra kwa kopie mo sofo bi a ye friend no se Apostle George na kachi na eho na nyame adom se nyame de ne sa ka mo na mo bra ene mo na mo break it mic edina sorry dem a o ka nyame asem de che nyame ma me gidi se be ya wanwase papa yi ka nyame asem de che nyame ma ebi mo so wa enwom mo fi se papa no time na adwene sisi na ne nsem a oka no na ebi kire se nsem a emu ye dupa emu do a onipa na adwene eda ho kra nsem ne bu ho a oka aje se wudi kodi asem no ansa na wate asenti se ne ogina mic mu na se o preach a enya amanfo nwa kra fi se omo se ne nsem a na oka ne nyina ye nsem a na emu do ebi mu se da ebi papa we de se na adwene na te akosi no obakwa kofa mic akogina sorry dem e de preach na Ghana ha no mo se aso bia ye bibia opese o de brim ni pani so a oso masakra no afa mic no de kanyame aso o de yenkwai ne yenkwa sorry dem ne yenkwa kwhwe mo na mo bre abra o preacher o kanyame asem Bra be fa no omano enam no na omuko okun obere na Ewurade frɛ Joshua ka kire nse be amukọ no ene obi amokoro no okuro mu ho na bro mu duro ho no abanje no akan hu ade bi wo baabi na efe pa na eni grey na Ewurade suro amani mu hu nyansa se lewe bon se ba ba se bisa no ma hwehwe na bo bi ewu lewe ubitia ene ofai enti Ewurade bufuyi. The Lord became anger. Now, when you said to your omanzo, I believe you come. Abusia
wakwa ko humu na mobre nti wo hwe papa yi utie papa yi ni preaching na de ne compare first ne say na eya mpase papa no nyame de ne nsa aka no ananse still a hwa kakra e wo mayehu e wo comment section ho aha e too much dage me so subscribe channel we na wa me adoma no so ma upload bia bia won set me akmakra